ang among gisukod ang imong kugi, kugihan ba ka? Ang among gisukod ang imong kaisog, di ba ka mauwaw mo answer sa tubangan? Basin moingon mo, di si Roy, nag-answer mami sa math, na perfect man gani ko mo nang dako ko grado, dili, na perfect ka, kay kugihan ka, nagtuon ka. Kay daghan bright nga di magtuon. Promise, daghan kay bright nga di magtuon. Usa na ko na, kapoy para na ako magtuon. Nanong magtuon ako nga, di man ko sure kung mao ba gid mo gawa sinig test. Samtang mga kugihan, ila tong tunan tanan. Dili na lalim nimo tunan tanan. Mo nagdako sila kuha kay ila man gitunan tanan. Apil og tuon ang di mo gawa sa test. Lima ka na gitunan niya apil ang way labot. Mo nang dako siya grado. Mo nang ang gigraduhan na mo dili ang ka-bright lang. Ang imo na maing batasan. Ang imo pag-anhi sa eskwelahan, ilan na nakugihan ka kay pwede man ka di mo eskwela, pwede man ka di mo bangon ni gabuntag. Pabugnaw kay tubig ini gabuntag. Pwede gi ka mo absent, pero ni anhi ka no. Makit-an ba ka na mo pirmi? Mo isa ba ka kamo sa kamot pirmi? Makadungog ba minimo mo tingog ka pirmi? Mo ta mo gigraduhan. Ikaw talawan man ka. Madlok man ka mo answer, mauwaw man ka. Madlok man ka masayop. Madlok kang katawan ka kung masayop.